Right, we're chatting here to Elijah Wood. He says he's okay, he's hier nie. Hy's okay. Hy's niks kop, mense, jy kan glo. Maar hy sê hy's 100%. Ek het nou net met hom gepraat. Elijah, kyk daar's jou mense. Geef hulle 'n thumbs up. Thumbs up. Dis wat daar sê mense, thumbs up. Maar die ambulance gaan hom net uitcheck. Hy sal ambulance toe ry pits toe, maar hy het thumbs up gegee. Hy sê hy's reg. Rudy Crystal, I see you are there for the kids as well, always there when the kids are there. Rudy Crystal doing a great job here for motorsport, getting behind a lot of drivers and all that. Great job, Rudy Crystal. Daar sê hy die kant mee, gee hom 'n groot applaus hierso van hy is okay. Hulle al 3 teams van 3. Henny, we might need the forklift done, yeah? Thank you. Ons baie goed om te hoor dat young Elijah is alright. Sy kar is nie so lekker nie, mense, ongelukkig. Maar liefes vir die kar sukkel, liefes as die dryf.